لسر اویم جرم میبندریا ماموستا عبدالله امام سسنداری کرد کردی ماموستا عبدالله دنباش بریا حمود شتکی اف رکبتنا اوتومی پشتی ام بیجن راوستان اوی به 4 سالان 2018 امریکا خوشی وکشاندیا سردم دونالد ترامپ ده اگر هاتو اف رکبتن زیندی ببید خازم باندور اوی لسر سوریه به تایبەتی ڕۆژاوای کوردستانەوێ بچڕەنگی بێمێژە سووریە دەست پێ بکەن ئەم ڕێکەوتنامە ئەگەر هەیەک و ببێ ڕاستیەک جارێکەدن ڕێکەوتن زیندی بێ و بچڕەنگی باندۆرە لە سووریە بکەی ئێوار باش و سپاس بۆ داوەتکردنێ سپاس وەکوون زانن ینی مژارە سووریە نەما مژارێک ناوخۆیی سووریە بوویە مژارێک ناودەوڵەتی و مژارێک ینی ئیقلیمیش ji ber vê yani her bûyerek li deverê li dewletên cîran yan dûr çiye bibin wê tesîra wê li ser rewşa Sûrî hebe. Taybetî bûyerên ku têkeldarin bi dewletên destêwerdana wan di hinderê Sûriya de heye. û a esasî jî hûn zanin Îran dewleta yekemîn bû ku destêwerdan di rewşa Sûriyê de kir taybetî piştî 2011 piştre Rûsya û êdin hatin. Ji ber vê روشا ایرانی گلکی تأثیر که فرد روشا سوریه. و درباره مثلا اتفاقی اتونومی دا اون زانن اب اتفاقی سال 2015 دا چیه بو و دریش کر همه دورا 3 سالان حتی 2018 و وقت دونالد ترامپ تا هات سکناندن. بله. دوی وقت دا اتفاقی هندکی یعنی برنگی که هات چیه کرن برنگی که نگلکی تأثیر وقت سر راست لروشا سوریه دیگر. راست فایده ایران تیدا هبو فایده کابوری تیدا هبو خزنجک کابوری تیدا هبو و هر وها هندکی حتی اراده کی حتی سنور کی او برنامه ایران یا اتومی هات یعنی پاش خستن لی پشتی که هات سکناندن سردست دونالد ترامپ نها دعوت کرنا نتنه بجبو نفسه یعنی همان اتفاقی ورد زندگی کرنا گفتگو لسر وقتی تشنه نود بنا یعنی نه تنه مثلا اتومیت تشنه دنیجی انا تکلیه وان به وقتی روکیتن پالیستی هنه به دستیوردان ایران لدولت دن هنه یمن لبنان لسوریه لعراق یعنی گلک دوسیاین دبره روجهلاتا نابین این کو دست ایران تیدا هیا همی تینا بحث کرن يعني ما مستا عبد الله برست فردا او يعني اگر كوري كابتن تشبي هجمونا ايران ويل ولاتين دبري او ولاتين كو ايران هجمونا تدها عراق يمن لبنان سوريا ويزيد يعني كيم ببي هجمون نفوذ ايراني انها تنزاني وي اتفاقي لسر شبابي انها امريكيان قال لك شرط مرجن وان هنا جبو اتفاقي وري مذاكرني يعني وري استفستن وإيراني جي عندك داخل وان هنا أوروبي يعني تشنواني طيبات أنا لأوروبي بنا وك نافجي وك وسيط نادينا حرب الأيام أوروبي دخازن سلامتي هذا وتجوان رج وك برجوان ديوان را سلامتي باشترا بس أمريكي جبر كل روشة دبرة طيبتي روشة أو لكاري وآلشكريج أمريكا را مهمة أمريكي دخازن اتفاقيات شباب نتهنت هندرة إيران ذات تكالدار بيان يعني کارگیری بکله دولت در دورا ایران جی تایبتی روجرات نافنست جبر و ام نزانن ویل سر چه لحب بکنه اگر لحب بکن و مثلا لیمن بدن ایران برانبری ویل سوریه جی بستینن و باش به روشا سوری را لیکو برا باجی و خرابتر به یعنی لبوری او شرط مرجن بحث گفتگو سر چه به تنزانی ویل سر چه لحب بکنه روشا سوری ایجار امی مجبور جاوره بکن که نسبت سوری چه لحظه بکن که یعنی پیش روشا سوری و رول ایران تیدا چه دیا سفارت به اتفاقیه وقت به جاوره کری رول ایران هگر تیدا وره قبول کرن و بنسبتی سوریان کلم پری نسبتی ما کردان جی یعنی بیشم باید نه قبول کری به و دورت از خالد تشتک بیشم اسرائیلی نخوازن تر رول ایرانی که هبونا ایرانی نلشکری و نجی نلشکری ده هندری سوریا ده هبنج بر و یعنی از وقت کس جاوره کم کو یعنی کو هگر چاره سریع چه بهی نلستر حساب اکتای سوری به و کیان دوسیه سوری به بر و یعنی و هندکی یعنی ام بیشن آرامی دبر دستوری دا چه به
لنسبة إيران ونزانن إيران بري يكل داخاز إيران بقصدن وحرس ثوري جليستا خستنين ترور وري در خستن آنها ایران جوه داخازه پاش تکویه یعنی نما وید خازه جبرکو ایران بید فکره اگر ترکیزه لسر وید بکه دبه کل لهمبری وید تشندن درد ده خسره و تشنجی مهمتر هنه ایران لوان سروان دسا خازه بچسبینه و بسکنه وان زیده تر یعنی احتمام بده ده نها مسئله کونا و گفتگوه ده و گفتگوه جوه بگه کدره یعنی نه تنها ازت نزانن يعني او بخا نزانن باشا ما مستعبد يعني برست برده يعني برسكتيه ولد برده اسرائيل سربي ريكتن نرازيه امريكا شرط مرجوي هنا ايران جيل همان مدا شرط مرجوي هنا ولاتني كي اوروبا نابين كارنا برا الياندا يعني حتى كو اغلب بكن دفر بقشتيو بقربانيه سياسه ايراني وامريكا الدفري الدفر ما يعني قدر بدفري برد هوايا قربانيه برجوانديان اقليميه وناف دولتيه انها منهم دستي كذا جبوت نقول روشه سوري نما روشك سوري نافقيه يعني روشك الي لاعبين ناف دولتي تقدر تريزن او هاجر اتفاق دولي شيء ما بين امريكان وروساندا هاجر كرنك اقليمي سرهبه ما بين يعني علي تركان داش علي ايران هذا و روش سوری بر چاره که هره دیگه اگر لحظه نبه اگر نزدیکایی چه نبه دوان دوسیاین بنابین وان دولتان دا روش سوری وقت خد مینه برکو نه دست رژیم یا مسئله چاره سر که نشی دست اپوزیسیون یا چاره سر باشه باندور واتا ما مستعبد واتا باندور چل سر سوریه که چه بالسلب بیان بايجاب ارینی به و همان باندور به سر دوزا کردیش و کرد لروجا کردستانی البته روز بمجارة كردي هندري سوريا دا كردستان سوريا دا بشكي نه بس بشكي عادية بشكي جرينجا د پروبلما سوري دا كيشايا سوري دا كيشايا سوري چاره سر نابه هگر چاره یک روشا كردي را نيت تايبتي پشتی کو روشا كردي هاتا چکدار کرن و کوکو جبهه که اساسی للشر لديجي داعش او يعني آنها حتى چاره روشا کردی را نبه چه نبه دبر دنجی چاره که را بگرن داوی اگر چاره کلمپر سوریه را نیدیتن احتمالا طرفین امبیجن کیشه سوری چاره جزئی بگرن ایجار چاره که سویدا چکن چاره که امبیشن هاری ادل چکن یا کیجی دبر مت چکن یعنی دبه کو چاره نه جزئی جی هبن او چاره جزئی این یعنی دبر بدبر احتمال يعني وقفه بمنن وهي زيادة يعني تيشتا جفرة ببن وقت دولتكين وقت بيبتشو ويانجي بمنن حتى وقتك حتى كبلك روشا سوري ديسا وفي شارعك بشتي شارع ويا مجتمع سوري راشد أبجي فرساجي دميناج بشروجي يعني إيرو برسوا ويقلك زحمة قالك سباس جوي مع مستا عبد الله إمام سياسة مداري كرد كنت مرابي قالك سباس